Atek Omwonpel Meyu Wata Wonyac Anthony Olobo Odur tich menoto teherman yunge yere mebedo awitong. Pobolo qui. Tia kone jono pot poduo kara chiel. Momio gin pobolo gini qui. Non kagi mogo. Ana ngeuni bino yikini yere gimoro. Eto mege na metikan. Ana yakobu ni tik metela ni. Ana no ni chini dang pay. Bero ka spending cha dusu del tie mi wori ngo tie mi wori ama yino witong me gumo por ko mo yeri dongi ticha tax kita joko mo kirikan yo kena po yeng chani lokke gidon chela cher pa turi Won komme yera Washa James ubino yaro adugi yera igore amubedo i Pacific Grand Hotel in the Pierio ya Bongwen medwe me angwen. Na Atek Omwonpel mobedo kin jo angwen man Obel Lawrence Olobo Anthony Tim Robert James Yuku Charles Yera Urkid man Obel Lawrence uno queer near Bichel Pierre and when we chill. But I'm here for it. Olobo Anthony, then we put me a chill, near Rio, Pierre Bongwena Bichel. O Tim Robert James, then we me a chill. O Yuku Charles. Tanu kui niang wen kira bong wen biar yo kui ducu tu kai ribu binu putu mia rio mia beach biar yo ya bong wen manu valid votes invalid tapi biar yo ya boro total number of ballot papers counted Tumia rio nia beach kira beach biar dia. Eka mandung mia kubani Olobo Anthony Odur ename abedo awitong na Atek Omwonpel. Utim Robert ame enda ochung ojolo adugi yera man. Jang me atehere obedo kop me omego keda mego me atehere dong mia kopo ni mano ngwa moti mere ni ene an gira yeng kede Obel Lawrence amobedo mena Mario iyunge Olobo Odur oterni Olobo welo kwir rwama malo ma chelo mi okar kwir ento eno chi herni pedong bino lar lok bino tich kara chel me dongo atehere wilo kwiri ame man i tehro ma Atek Omwonpel gini yampetie gina do chaka donyo we joka mi chen de bolo kwir jodi ma chunga du pe gino na bel ningo gina mi wanu ngeno mi yere ye en kwiro karo tia pe binu wilo eto dan bolo wilere eto man na karo ni man ko mateni me ko wilo belo tie dai to ping tuj eto yampetie ando na ne ngwa chala chu ngo jo ne pien ticha witong chen pe ya nyu gin tie nyim no ka ro pite witong ko bo a chen mo bi ni ye mana link ken Olobo Odur amoeno yere mebedo awitong ma atehere ma Atek Omwonpel okwer koni en pe welo kwir. Wope ken chika me ko ni mo ha bicha bi miro timo miro ye donc koporo mi lor ka no tio mina tamoni ko ni dwak ni chen pien pa ne no bakit we lor no tie ara bolo kwi no pa chutu wa i cheger kucha ini bola bura dir kucha
an peti kire ko ko mori komi yen yin ngi pasu kusha dai wadu dan yen pasu bero pasu mun na bila ana ngi tura ko ya ana wadu tum timer kan nu duchu timer kan nu da pasu re yen da pasu na do yin bera gonya timer manasa kari ko be wano bero ngono kari ko be ti wa kari ko be ti wano bero ngono wano bero Omwonpel dogala papa na eto peke wa bero ngo Atek di tehera she Olobo chiherme noto teherme Omwonpel amenu pokere pilaro tela. bero we tongere ni jammi tia Paul me wano neno yakina chelle ye obero rushu monu tie yakina teherwa ame monu wano oneni wangwa na moko kana le ni ando ngachara we tonga nyen abirne ni a tiu ti Atek menu ni Atek du shudong du kara di du kara she mina nen tek du shunu ngi mono ku wa teher wani kira teher kene amedan tie o kucha me wek dan Omwonpel la be da lon ya kinagi yen pol kare kai neno mo wanu wenyo ko pe kunu no yen tela wanu petia be twal Pilau News Channel, Anya Denish Ongora, Lira City.